بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسيب جلبه باو إن يتد الله سبحانه وتعالى du'ano oɗo nelaɗo meɗen muhammadu sallallahu alayhi wa sallama miɗo wasiyo hoore am wasiyo on kulol allah subhanahu wa ta'ala wona kanko allah subhanahu wa ta'ala wirron ittaqullaha haysuma kunta neɗɗo on ko yaha hulu allah nokku kala ko wawuɗa wonude ko waɗi noon ko ɓeeɗo allah subhanahu wa ta'ala manti maliki yawmiddin ñalande joddi golle allazina yu'minuna bil khaybi ay yattaquna allaha bil khaybi anda hayso ko antum woni ɗo haray allah subhanahu wa ta'ala no renuma allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi kanko e hunde ala ko wirnanimo la ta'khuzuhu sinatun wala nawmun allah subhanahu wa ta'ala o gonga sakkoɗano ay kono neɗɗo kala wo ko wawɗa wonude hiɗa foti andude oɗo allah subhanahu wa ta'ala himo renuma ay kono miɗo wasiyo waɗam wasiyon ko wiyete kon attaqwa kulol allah allah subhanahu wa ta'ala o inni jamaji ɗin fopp hino fataka makko wonkiji ɗin fof hino fataka makko ko honno wawata ɓurde goɗɗo yeeso allah subhanahu wa ta'ala o ngol ɗo kulol allah attaqwa ay innama akramakum indallahi atqakum ande ko ɓuri marde barade ka allah subhanahu wa ta'ala ko ɓurdirɗon darde yeeso allah subhanahu wa ta'ala ko ngol ɗo kulol allah kono waɗi kanko allah subhanahu wa ta'ala ni ittaqullaha haysuma kunta hulu allah nokku kala ko wawɗa wonude ay nokku go kanko allah subhanahu wa ta'ala ni wata zabadu yooɓe siɗon yaade honto siɗon yaade kam on yooɓa ɗon walla siɗon yaade États-Unis yooɓa ɗon walla ko siɗon yaade Europe yooɓa ɗon walla ko siɗon yaade Asie yooɓa ɗon la oyni siɗon arde laakara ɓayla sakka bil mawti neɗɗo on o hootay neɗɗo no ardirno aduna ɗo noon a hotiray ni kadi neɗɗo nde mo ara aduna taw o takka bihi basiran hay gara hum o takka neɗɗon kadi nde ñande daroytoɗa yeeso allah subhanahu wa ta'ala waɗa kontarande a tawde ñande kadi neɗɗon hay gara hum o takka ko ɗum satigo nelaɗo meɗen muhammadu sallallahu alayhi wa sallam himo wagade ɗe ɗo mofte devan nene aicha o inni tagore nden fof nelaɗo makko inni tagore nden fof immintene he darno yeeso allah subhanahu wa ta'ala hara hay goto waɗa hay gara hum a takka no ardinoɗa noon ko noon kadi imminroyteɗa
nene Aisha ɓe hawti ɓe ari ha yeeso nelaɗo ɓen nelaɗo ɓeni awraji yimɓe ɓen noon par ce que tawi no galdini nene Aisha nde ɗo taggore fof ko immintinte yeeso Allah subhanahu wa ta'ala foppu darne tawa hay goto takka hay garahu ɓay nelaɗo makki ɗum ɗo nene Aisha la hino andi pelet oɗo nelaɗo tele ma yantigo anil waha ay nelaɗo wolata fi no wala wolatu ma wolata fi bela e wonki tun nene Aisha dari yeeso ɓe nelaɗo Allah ɗiɗo awraji yeeɓe noon par ce que hino hawni ay nelaɗo maki ɓeni ñande dargal no wodi mo kala fiyake maki mapinde ɗum hara wona dargol awra ɗimmo muɗum ay arande ñande no wodi mo kala ko mapinde ɗum hara wona dargol ko goɗɗo wirti ay par ce que kulli yawmin fi sa'ani kulli yawmin sa'ani yukhini nden ñande neɗɗo kala tane mari fiyake yonayɗo ɗum ay kono ɓay la sakka bil mawti oɗo neɗɗo immintinte o darni yeeso Allah subhanahu wa ta'ala no addirno adna non o hoota kadi o ardano e tammaro o hootay kadi hara o yaada bihi basira o dari yeeso Allah subhanahu wa ta'ala waɗa kontarande joni noon ɓay kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo andi pelet la sakka bil mawti ngal ɗo dargal ngal daroto nde ɗo tagore nde immintinte yeeso Allah subhanahu wa ta'ala nde ñaawe nde neɗɗo nde ɓe wino ene si min maayi min wonti mbulmbulde min wonti ƴiye wuɗude min immintinte kadi Allah subhanahu wa ta'ala ni la bala ay kay awa aba umul awwalin hay babira e mon arambe ben aduna be mayde ben duubi guluji ay buño on gasa calculi ila bi mama soromu wali may walla monta soromu wattina hore ndido leydi tay dum woni duubi heewdi eyo Allah subhanahu wa ta'ala en hay adabe surrede kawar leydi do ben bembe immintinte nanon fi yango maydo hanki do na jiyi ma budi sidde jiwore sa immintinte la sakay rewre hay ko dum wat parce que asili neddo ko leydi min turabin khalaga hu min turabin ko ndi do leydi woni ko tagade ko dum wadi neddo so mayi ka leydi kadi o hotata hay wa kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yuhyikum summa ilayhi turja'una ko ndi leydi do woni ko mahado asili banu adam ko ndi do leydi kono neddo so mayi kadi ko dum wadi kadi ka leydi o hottine o nattete ay Allah subhanahu wa ta'ala immintine ma don kadi Allah subhanahu wa ta'ala immintigol neddo so mayi dum ko wonali o sonawa ko kun fayakun tawata gorne fonde immitike ay dum no bay Allah subhanahu wa ta'ala dum do wona la sakka bil mauti o wi wata zawadu si don arde lakara yobe ko woni ko yobato don ka lakara do attaqwa ko kulol Allah ay kulol Allah parce que ko ngol do kulol Allah woni ko jama on burdoyda yawmal qiyamah nyande lakara kala buru dum ko wete kulol Allah haray o burima parce que neddo ko so huli Allah jogi kulol Allah wawa golude golle mojje neddo ko so tawoni mo hula Allah mo jogi kulol Allah o rento boneji Allah din o moddito hadoji Allah den wada yamiro jaraden ko wete kulol Allah ko ay ko dum wadi si Allah subhanahu talabul ilmi fariyatan ala kulli muslimin wa muslimatin neddon ko ma o janga ko se a jangi anda Allah subhanahu wa ta'ala ko sa jangi anda kamba Allah subhanahu wa ta'ala ko o kambani be yeddu e makon ay ko sa jangi anda degre do lette di Allah subhanahu wa ta'ala habbaran yeddu e mon yawmal qiyamah de tawdo wi yawmal qiyamah intervention fusi ala fama jazaa'u sayyi'a illa sayyi'a fama jazaa'ul hasana illa al hasana ay terno jogo wadi misal o inni hakkunde aaden hulowo Allah subhanahu wa ta'ala e neddo mo hulata Allah subhanahu wa ta'ala mana andudo Allah subhanahu wa ta'ala e mo anda Allah subhanahu wa ta'ala sabana neddo ko tawoni o andali Allah subhanahu wa ta'ala o suha darade yedda Allah subhanahu wa ta'ala ko wadi Allah subhanahu wa ta'ala insisti bawndo tagi neddo o inni uskurli wala takfuruni an odo banu adama yetta wata yeddande ay parce que en yeddube Allah subhanahu wa ta'ala woni mi do préparani be lette musude no goni mi do préparani be lette hoynayde jasinayje ay bon jonno
neɗɗo so tawni o andi Allah subhanahu wa ta'ala tun o wawai rentade o hula Allah noko kala ko wawi wolude kono Allah subhanahu wa ta'ala in so tawni andalan kayfa ta'rif kayfa abuduni so tawni andali Allah kono wata mo rewirde hajaro jom waddi misal o wi hakkunde odo andudo Allah e mo anda Allah subhanahu wa ta'ala misna ben wawi ka rentagol Allah subhanahu wa ta'ala joni hino do suudu dambugal ngal lawditi ha gayni daroda ka dambugal suudu ko wiete beydane ko siyama beydane ko boddi ndi andanda hoore maada harandi ndi jandi ha ndi hatti ndi woni kiitane den andi dum don tuta mum on tunta si furima sina Allah walluma a hisata ay boddi si woni ha ndi kiiti tuta majjo on tuta hara tuta on tun sindi fuhima tun sina Allah walluma a hisata nanu fere sita woni ndi memi on tigi daroda handi nata e nder suudu di nata nder ton anda kandi woni e nder suudu be nan ya nato e nder suudu don est ce que ya natay a natata parce que hida ande bonena ton ay kono andudo Allah subhanahu wa ta'ala ko wona ni o rentorta e bonnugol Allah subhanahu wa ta'ala wona o reerudo handi boddi bidaniri nati ka nder suudu mo yeni handi nati goy wieda non joni bibe ya nati ka nder suudu dareni handi bidane on nati nder to be ya natu anata ta parce que dandi sa nati musiba na ton hay sindi fuuti ma tun dandi amaya nanon fi sindi hawri ton ma anata ta hay si gerama honnunde kono odo andudo Allah subhanahu wa ta'ala ko wona odo rentorta ndido boddini odo ko ni rentorta yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala parce que mo andi lette de Allah subhanahu wa ta'ala kambiran yedde e be ay bon joni non o addi misal odo neddo mo anda Allah subhanahu wa ta'ala anda kambaji Allah subhanahu wa ta'ala di odo kadi o ara o anda ndi do boddina kala suuru ton pes ndidane o ngara nata nder ton walo o anda fi mayre ton fes so wari hay so inna ka yewnato nata parce que o anda fi mayre ka o rentata ko anda bone on ton ay ko ni hakkunde hulowo Allah e mo hulata Allah ko ni hakkunde wawi wawo renta gol Allah subhanahu wa ta'ala parce que hay sa nene no wiede Allah a anda Allah subhanahu wa ta'ala awata mo rentade ko dum wadi so inni a'rifuni qabla an ta'buduni kato den andin Allah subhanahu wa ta'ala ko dum wadi nelade Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi meiredi e mon ben andingol be Allah subhanahu wa ta'ala andina be odo nelade mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ko do tun jam on woni ay hiden du'ana mo kanko nelade Muhammad sallallahu alaihi wasallam hido mawlo Allah e bone pittandu wonkiji meden inna an-nafsala ammaratun bis-su'i illa man rahima rabbah dido kido wonki ko gaño meden sina ummu Allah subhanahu wa ta'ala yurma ko buri hewde dido wonki je ko cudanta en ko weli foti ay ndare hande cudaariji aduna weli fotiji aduna ay neddo woni wakkilide perdangol tan fi weli foti aduna me o wakkilaki perdangol kaado dina hay ko yaata hay inerte tan hay 30 minutes no wakkili jodagol lo ndara réseaux sociaux andanda hoore ma da harka ka ciakani wawlete weli foti pankare o nabiru hara ko khadu ma al khaidin harka de non kadi ka bakkato hebato a maximum si tay woni ko wonda ndarde ko si tay woni wara ko perdata dina ma dan kon tun a hebata ton bakkatu akisa mais a perde dina ma kan harka da hebude bakkato ko no fiyo no ndarugol ko harmi habay bakkatu la sakkatul mawti jonno yahe ndaron hande ka réseaux sociaux kaka piiji bondi di marete den piiji haramudi ni ka woni ton yaw ndaro tawni naadin dum burata hebre ton vi ay ko ton vi ji dim burata hebade to ko bakkatu wonda hebude don ay itta mbudi ma din soda téléphone lix téléphone serudo itta mbudi ma din soda page connection ndara kadi ko harmi heba bakkatu ay perda kadi dina makam wana uzubillah ay va ndarugol ko harmi ko bakkatu wonda hebude ay bon dum wadi o lo le ko woni ma on tigi anda ko bone on woni don wawa rentade bone sa anda ka bone on don wata mo rentade dum do foko tudore wonki ay dum do foko wonki ki woni curade ko do Allah subhanahu wa ta'ala ni minan nas yattabi'u nafsahu hawa ay no wodi be andanda hoore ma be jetti wonki ji mabbe dem be nabi place Allah subhanahu wa ta'ala
sabu Allah subhanahu wa ta'ala inna nahlamatu bisuy ki do wonki ko boni ki cudante ya rento e makki kono wonki makki siki cudanima ko welata Allah subhanahu wa ta'ala ko andara ko bakkat woni heɓata oɗon ida doa haɓude wonki makki ay haraki cudana ilma yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ay ino wiide mawno Allah subhanahu wa ta'ala e bone kiɗo wonki meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala newnan en tawde hara ko enen commandi wonki men ki hara wona kanki commandi en ay ɗum ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuhan nas hey ko onon yo yimbe do accali hay goto ko povide ay ayyama tawsawna ya ayyuhallazina amanu no anda arabe gondinabe benden sortama do gonni ben tun nodda ay woni ya ayyuhan nas do tagore den foppu nodda do hay goto accaka woni honni ittaqu rabbakum hule joni mo hule Allah subhanahu wa ta'ala ko do tun hana hulede ko do tun merti hogol hule Allah subhanahu wa ta'ala ay allazi on khalaqakum tagudo on sabono ko Allah subhanahu wa ta'ala taguma aduna do ha hande hay goto heɓali pisansi kaduna ɗo ha o ɓanti on ɗoni ko min tagi way ko firawna tun darino ɗo inni ana rabbukumul a'la o inni ko min woni Allah mon towuɗon ay wama lakum ilahin khayri mi anda allajo go wono woddi ko sonami kanko firawna wonno ɗum ɗo kono andi Allah subhanahu wa ta'ala ko wi ko kanko hawjanta bonɗo Allah subhanahu wa ta'ala hawjanta bonɗo de Allah subhanahu wa ta'ala wi boldo mi accama kawari aduna do mi beydamo kadi bewre fi woni mi okkamo moyen fi no beyra c'est normal way neddo so woni karle do tawi ko yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala kanko dum non so bi Allah subhanahu wa ta'ala okkay mo dole okkamo puissance ay hawse kano wonna no tout est bien min buya ngala way andi hefera ben ko dum be wiwno be arnoɓe landinela ɓe arnoɓe wiyeti Muhammad ɓeyni Muhammad o winina ɓaynelaɗo ma kiine la ilaha illallah tufliu wiye ala retede ko wona Allah mare ɗon wi Muhammad o winina ɓeyni meɗen mari sanamuji guluji e temeɗɗe min regi ɗiɗo fop ɗi reglanare men probléme jamen ɗi an ko Allah ma goto wata nde wawi mi reglande probléme jamen ɗi mi wi he si leggal fuɗi ngal ɓoyli ngal janɗini ngal ɓoyli ngal yori ngal ɓoyli sa fini ngal helay ka ngal helata nelaɗo ma ngal helay ay ɓeyni amenen men wolata ngol ko ngol ɗo men gonɗinta ay men gonɗinta ay ɓeɗo modi so ini neɗɗo ko so tawi woni a jogui ngol ɗo kulol Allah walla ma e gondingol Allah subhanahu wa ta'ala tufli ye la ilaha illallah ma dum be walata fes be jabale be gondinta ay kono be do Allah subhanahu wa ta'ala mi prépare ni be lette mawnude ko ni hule Allah allazi khalaqakum tagudon min nafsin ay allazi khalaqakum tagudon hule Allah parce que ha hande hay godo hebale pisanza ko le do wi ko kanko tagi hoore makko wa ko goddo go ko kanko tagi on hebaki allazi on khalaqakum tagudo min nafsin wahida ay ko dum do non kadi buri monde nde Allah subhanahu wa ta'ala wi non banu adama fo ko musibbe bibbe adama ben fop ko hunde wotere arabu jeyo ko wiete biddo baba adama ko balejo wo portojo wo arabu wo fop ko bi adama ko goto pet ko hawa e adam ko de Allah subhanahu wa ta'ala inni on fop modon ko musibbe fa aslihu bayna akhawaykum moddine huwondiral hakkunde modon ay ko do wadi Allah subhanahu wa ta'ala inni ko dum wadi si a darike do a juldo a toñi hayso ko kefero si a toñi mo yawmal qiyamah son immitoyke a jonita mo haqqe makko hayso ko kefero hayso ka yito yaata a jonita mo haqqe makko ay Allah subhanahu wa ta'ala inni
kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko e hoore makko mo harmiri tooñe e hoore makko oyni fala tawili wota on tooñodir Allah subhanahu wa ta'ala hoore muɗum o wi o tooñata ko kanko le taggi kanko waɗi ko waɗi ɗo kon fop an a banu adama ko honno wawɗa heɓugol kurasi tooñugol banu adama ɗimmo ma pourtant sa tooñi banu adama ɗimmo ma la sakka bil mawti wiɗen kon haysi tawni hara o kefere mo seedaki ashhadu an la ilaha illallah yawmal qiyama a jonitoyama haqqe makko nelaɗo inni ko hombo ɓuuri perdude yawmal qiyama ko on arono tawi hino juuluno hino itti sadaka hino hajji kono mo jogui haqqe mo jogani yeɓen haqqeji hay yawmal qiyama ɗon non mboɗi ala ton ay aynata joni mi yoɓi ɗum ɗo fiyo mi hetto si a yahi toon ɗa jogani goɗɗo haqqe koye baraji ma ɗin ittete o jonnite ay voilà neɗɗo non en fof maɗen godorata ɗe yawmal qiyama sen hewtoy koye taw hara koye poyenji men ɗin ɓeydoyo ka pesirde meɗen nayde ɗuytoyo par ce que no hulɓini ha moƴƴi ma ɗin wone peeseɗo ha gotum pet ɓurkuge fanɗude salo feɗɗoya par ce que ko poyen nafirte alijanna eyi poyen mum ɓurkuge fanɗude fet hara ko ɓurkuge fanɗude kon ɗon koye salo yo naata kono hay goto e meɗen yalaki yawmal qiyama yo moƴƴi ma ɗin peesoyo ha gani ndaare on ta no heɗa jogino haqqeji yimɓe tawata hara koye ɗin ko moƴƴi ma ɗin ƴettete yeɓitire no gasa moƴƴi maɗin ɗi fof majji ɗi timma peese maɗen timma yonade natugol ma alijanna fes bon ɓoy nda ndaare no tawino joganaki goɗɗo ayi ɓoy ndara tan aɗa joganino goɗɗo haqqe bon no gasa poyen ɗiɗi poyen tati ɗuytoɗon ɗin poyen ki ɗuytude ɗon handi kadi ɗum ɗon ndiyadama natugol alijanna kono c'est très important rentagol e haqqeji yimɓe ɓen ayi et puis kadi tubugol e haqqeji yimɓe ɓen ko ɗum noon ɓuuri sattude ndi tubugal e tubangol Allah subhanahu wa ta'ala par ce que neɗɗo on ko bonnuɗa Allah subhanahu wa ta'ala o si tawi woni Allah okkima sansi kala wo ko wawɗa wondude hoore leydi ndi sa fonti juyɗa yeɓani Allah subhanahu wa ta'ala wi mi tuubi kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo renuma ko an jiiɓi fi Allah kono kanko mo renuma o jaɓante ay mais mo bonnuɗa o si tawini a laaɓay ɓuri gasara ko ma yiya ha yiramo aynayi toroɗamo haqqe o inna o yaafike ma ina ɗum so ummay ko yawmal qiyama o lentiki haqqe makko on Allah subhanahu wa ta'ala indi la sakka bil mawti o ñaaway a jonatema haqqe makko on eyi ko ɗum waɗi c'est très important renagol haqqeji yimɓe ɓen eyi hule Allah on taguɗon e wonki wooti en fof meɗen ɓi baba en fof meɗen koye wonde wontere ko en nene goto ko en baba goto tagore nden fof kono si a waɗi ɗo goɗɗo ya andu ko musidɗo ma waɗuɗa wa khalaqa o tagi minha e kin wonki ɗo zawjaha ko ɗum woni sonna makki ay ko fandi ɗo ko baba adama nene hawwa ɗen andi baba adama ɓayɓe Allah subhanahu wa ta'ala tagiɓe ha ɓe gayni o soori wonkikim baba adama ɓe waali ɗoygol ƴettiɓe ɓay ɗoygol ƴettiɓe Allah subhanahu wa ta'ala tagi kadi nene hawa e maɓɓe woni ka keeci maɓɓe baba adama ɓe finoy ɓe tawi nene hawa binde maɓɓe ɓe ndaari o ɓe ndaari o ɓe tawi oɗole ɓeni no oni oɗole koye am min iwi ko on sayi Allah subhanahu wa ta'ala inni ya adama udkhulul jannata wa anta wa zawjaha udkhulul janna wa kulu minha haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi shajarat fatakuna min az-zalimina baba adama ɓay o tagama o wallinama wonkikin sorama Allah subhanahu wa ta'ala nadanamo ka alijanna ha o waɗanimo sonnajo ko nde o addannomo sonnajo o wi noon hande kadi ɗange ɓengu ma naate ka alijanna jooma gande en ko ɗum ɓe waɗi gestu ɓe ndaari ɓe inni neɗɗo mana ko wiyete célibataire naatugol makko alijanna yomba ay par ce que baba adam ko nde ɓe taganano ɓe ngo Allah subhanahu wa ta'ala no ɓe naatu ka alijanna en tant que arɓe o taganali ɓe sonajo wiyaali ɓe naatu ka alijanna ay ya adama uskun anta wa zawjaka alijanna ay fa bon enen kadi hoore meɗen enen jini ɓen hiɗen dakori ɗum ay ha ande yaari ɗo neɗɗo mo mara ɓeygude hikkinimo yeeso hay piiji aduna yankoye ɗum exemple ɗo joni
président de la république so mara ɓengo o wonta président ha wayi eggilata ɗo célibataire ji o laamo en ɗo wona président de la république en watta ɗum hay responsabilité ji hewɗi en wata joni demanda par ce que e kono mana responsabilité ko nde fuɗɗi ka ɓe guure taw ay ka ɓe guure agana laywi en ɗo joni célibataire ji joni célibataire ji waɗaga imam yo julnange hay noon ko janggi o ko janggi en waɗata ay ko ɗum waɗi ɓeeɗo sonnaɓe ko kamɓe sembini ɓeeɗo worɓe ko ɗum waɗi sallallahu alaihi wasallam yen hulu Allah e maɓɓe ay yen hulu Allah e maɓɓe joni tan ɓe haqqeji maɓɓe ɗin kamɓe kadi ɓe joni tan haqqeji men ɗin ay bon ko nde tagguno oɗo wi o naati kala janna ko ɗum waɗi nafugo ñalaɗe maki ɓenni qaburuji ɗin fof qaburuji ɗin ko honɗi ɓuuri jasude martaba ka Allah subhanahu wa taala winni ko célibataire ɓe ɓen mana ko honno fandi ɗon ko mayuɓe ɓen hara ɓe jombali ay nelaɗo ma ko ni qaburuji ɗi fof ko honɗi ɓuuri jasude martaba ka Allah subhanahu wa taala ko célibataire ɓe ɓen mana mayuɗo hara o jombali ndaare hay ko ronugol ɗa ko no wi woni yarisu kalalata mana rone jale ko no fandi ɗon mana ko goɗɗo o mayi kono o acca ɓengu o acca ɓikkum bon ani ko ɗum enata yari ko rone jale ko ɗum no fandi ɗon par ce que no ronede kono wona ko mari martaba ha ay amma neɗɗo so maya simo acci ɓengu bon walla mo acci ɓikkum ene wodi ko wule kono o mayi o acca fof si wona ɓengu wona ɓikkum laare ɓuranan kam woni to sortisa ko yarisu kalala rone jale ay min nelaɗo fandi ɗon kaburuji ɗi fof ko ɓuuri jasude ko mayiɓe ara ko célibataire ɓe ara ɓe jombali ko ɗum sinaɗo maki kala e moɗon heɓuɗo feere dépense tan ini heeɓi dépense yo jombu haway say mi heeɓi visa mi yeehi États-Unis mi jomba ay say mi darne mi jomba say mi waɗi ɗum e ɗum e ɗum mi jomba c'est très bon no moƴƴi no moƴƴi kono noon ɗo nelaɗo maki do e maki kala tanƙiniɗo wawi heɓude ko wiyete dépense hiɗa tanƙini si a dawi anda bimbi ha kikkiɗa hewtiti a heɓay ko liɓana ɓeygu ma dépense bimbi kadi dawa o wi haray ya jombu kay neɗɗo on kadi wawi heɓude dépense o haray jombugo farliki on tigi sabu nelaɗo maki nde oya arno nelaɗo waaji ha o ari o wi he tawi waggu nelaɗo o nanguiɓe moƴƴa o yaw o ari ni nelaɗo o wini min si Allah lanɗo o jaaɓi gurdal anna fof mi hooray mi tawidirta ñande be ñande mi hooray en tant qu'il an wuuri Allahu akbar Allah sendi ɓeɗo ɓe andanɗa hoore maɗa julɓe ɓe andanɗa hoore ma hay suumaye koye ɓe jiibo hara ko julɓe hellifaɓe hay suumaye ɓe jiiɓa en Allah innugol no horude sunna ma no horude alkamisa no wedde juma walla ala no wedde tene ma jeego juldandu yo pullo fuuta wo mo ronki tuba mi sikka ko rido o ñoota tawni julɗo haqqawiɗo la ilaha illa sallah hellifaɗo wonɗo e hoore kisti e muɗum a ronka kadi ko ñaama balɗe 50 walla no ga jeena suumaye a jiiɓi ɗon a ronki hoorde den ɗon no laaɓiri baraji ko woni suumaye kon fof andi on ɗon wona ineteɗo yohoru jeego juldandu walla horugol ala kamisa no wedde tene joni noon ndaare ko ɗum waɗi horugol mana lewru suumaye mana horugol suɓagol ñalande wotere pottara wona suumaye hertinanade hoore ma innande ɗo mi hooride hara wona e suumaye a taway hinɗa mari baraji ko yoɓetera ɗon ko no ɓuuri sikoye baraji no ɓuuri sikoye suumaye ay par ce que suumaye piiji buya tawa Allah subhanahu wa taala ne waɗi facilité fi no newano en horugol gogo a tawa ɗon ko addunon fof ne horude a horata ɗo a gana yalta yaɗa goɗɗo hino ñama wala ya goɗɗo yaraɗa ndiyan sunoɗa a tawa fof hino hoori andi no woni facile ay siko suumaye kadi a tawa e seytaneji ɗi fof hino jenga ko ɗum waɗata si on tigi wetti mi hara kooƴa musata on tigi ay hara kooƴa musata on tigi ko ɗum waɗi si a hoori ñallal gotal suumaye a tawa eɗa mari baraji ɓuri
ɓuri ko wona suumaye ɓeyni si suumaye maayi ha gayni ɓeyni si a hoori jeego juldandu balɗe jeego juldandu a hoori ɗen ɗo ɓeyni a heɓa baraji o hooruɗo gurdam mum ɗam fop way ndaare ɗon fi Allah joni siko suumaye hooruɗa ko baraji hooruɗo balɗe 30 heɓata hay ɗum yo Allah wallu en hara beɗe hara selli hara Allah jaɓani en suumaye o ay amma si tawi woni on tigi jiiɓi tawi woni ɗum kadi tawi woni no makiri noon o ara intérêt e ko rakal si wona heege hara ene hulɓini ay siko suumaye hooruɗa balɗe 30 walla 29 laaɓi pos Allah subhanahu wa taala jaɓi ko baraji hooruɗo lewru heɓata sa hoori jeego juldandu a laɓɓiniɗe ɓeyni no fota sa hoori baraji haɓa baraji hooruɗo gurdam maɗan fop ay ko ɗum waɗi hoorugol ñalande wotere wona e suumaye baraji ko yoɓetera ɗon kon a heɓata ɗin baraji soko suumaye hooruɗa ay joni noon oɗo ɓeɗo waari woni nelaɗo woni min mi hooray gurdam ganɗam fop adduɗam am fop mi hooray en tant que hilam wuuro ñande fini yoto mi hooray ha ñande mi maayi ay o yaari o wi nelaɗo wi min mi juulay gurdam ganɗam fop mi juulay mi ala tawi gurdande kadi mi ala golle ɗiɗi tati so wona juulugol o yaari o wi nelaɗo hey min mi ala guere jombugol nani par ce que si a jombiɗo joni ɗum empêchete dewal Allah wiyetede bimbi tawa ko dépense ma piɗa ko on to ɓenni nden guere ma ñamata ni wita tigi tigi mi ala guere jombugol nani par ce que empêche ala e dewal Allah ngal hey nelaɗo maaki julde ko ya rew Allah taƴidira ay mana ko ya juulu fowtoɗa ko ya juuli fowtoɗa ko juuli fowtoɗa innugol juula e gurdam mum ɗam fop ɗum ɗon tawa kay diina kan ɗum ɗon bokka e diina kan haray ɗum ɗon ko an andi konto sinci ɗum ɗon diina kan na noon cippori ndaare golle c'est très important ko ɗum waɗi neɗɗo kaɗo diina l'islam hay si a waɗi a inni ko diina hay si a jangi qur'ana hay si a juuli kono tawi nano no diina kan wiiri noon jaɓetake Allah subhanahu wa taala o jaɓata qur'ana on a jangirama no nelaɗo jangiri noon jangirama no o cippiri noon ay jangirama no o hana jangirede noon jangira kadi saabu Allah soko saabu goɗɗum jangirɗamo Allah subhanahu wa taala o jaɓata ay bon nelaɗo maaki innugol kañum juula e gurdam mum ɗam foppu neɗɗo so ƴetti so engage ki ɗum ɗon haray ko an andi ko on to itti ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala yamira ɗum ɗon ay andi ɗon nelaɗo maaki dewal Allah ko ya rew Allah fawtuɗa rewa Allah fawtuɗa oɗa kadi o wi o hoora e gurdam makko ɗam fof nelaɗo maaki la nelaɗo maaki min koye mi hooru hande janggo mi taƴa ko mi hoora hande janggo mi taƴa sina lewru suumaye ko lewru suumaye tun Allah subhanahu wa taala yamiri yo ndu hoorugol lewru muccetti aya ɗo woɓɓe koye ɓeyna sabbordu rajibi darke ɓenna ɓe hooray ndu fop walla si rajibi darke ɓenna ɓe hooray rajibi fop ɓerana suumaye ɗum ala e hadis hay nokku ka selli ko suumaye tun hoorete lewru muccetti a wayi hoorugol rajibi no moƴƴi hoorugol sabbordu rajibi no moƴƴi mais innugol a ƴettay ɗo sabbordu rajibi hoorande fop mayru walla inna hoore rajibi ni fop mayri neɗɗo so waɗi ɗum ko an andi konto itti Allah subhanahu wa taala farlali lewru mucceti yo hoore so wona suumaye ha way parce que hiɗa wawi inde ɗo joni anga hoore rajibi fes mais ɓay Allah subhanahu wa taala o farlali ɗum nelaɗo gongiral no nelaɗo kañum hoorali lewru muccetti so wona suumaye bon anga sikkiɗa wi ɓay hoorugol no moƴƴi mi hoore rajibi ni fop mayru ora ɗo rajibi ha nduma tawya Allah subhanahu wa taala mi jaɓata ɗum ɗo par ce que mi farlano noon diina kam nelaɗo ha hande hoora lewru mucceti so wona suumaye nelaɗo le makiɓe ni man amila laysa fi amrina fa huwa raddun kala golluɗo gollal tawi mi gollali mi jaɓata ngal mais sa wori ɗo rajibi ha ndu maayi ayni ko bara jonde ɗaɓɓuɗa e Allah subhanahu wa taala ƴettali ko on numarɗa a wata felde kadi hay goto ko defuma ɗum ko angal ndarugol diina kan ko ɗum waɗi moƴƴi kala gollal ngal faalaɗa gollude wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli kala ko gollata ndaruta ko honnum Allah e nelaɗo wi'i kono Allah jammira lewru hay woto yo hoore lewru ndu timma tis si wona suumaye bon hande kadi noon ko heddi kon rajibi ɗa wawi suɓude walla so ɗa faala ɗa wawi hoorde sappo ɗa faala ɗa wawi hoorde sappo arane ɗen walla hoora sappo hakkudeje ɗen walla hoora sappo sakkitora ɗen ay
ma hora jeɗɗi nder lewru ndu ma hora tati awa no fo haɗaka mais lewru ndu muccetti ko suumaye tun ay bon nelaɗo oɗo woni o hoora nelaɗo maki la Allah subhanahu wa ta'ala yamira ɗum ɗon min koye mi hooro hande janggo mi taƴa mi hoora hande mi janggo mi taƴa ko suumaye tun mi hoorata lewru timmette ay ko diina kan yamira ɗum ɗon ay oɗa wi o juulay aduna o fof nelaɗo maki diina kan yamira ɗum ɗon kono sa waɗi ɗum ɗon andi ko an andi ko on to itti par ce que nelaɗo yettiga mi diina yamira ɗum ɗon oɗa wi mi hoora e gurdam makko ɗam fof nelaɗo maki diina kan yamira ɗum ɗon min ko mi hooro hande janggo mi taƴa ay oɗa wi o jombata nelaɗo maki kala mo jombata o jeyaka e amen kala wiɗo jombata o jeyaka e mofti hande ayi est ce que ɗiɗo fof wona piiji moƴƴuɗi ni juulugol no moƴƴi hoorugol no moƴƴi akaza jombugol mais sa waɗali o nelaɗo yamiri noon o wi nelaɗo maki ara jeyaka e makko diina kan yamira ɗum ɗon ko ɗum waɗi neɗɗon kala ko gollata ko maw anda ko honno diina kan waɗi ayi a ari fu niga bolanta bulini ko ma anda ñawoje den si wawa waɗude ayi oɗo ko ɗum waɗi so in hule Allah ay wa khalaqa minha zawja wa basa minhuma rijalan kasira nde ɓawo tagi baba adama e nene hawa ɓawo tagi baba adama o taggi nene hawa on sa non wonni o nene hawa e baba adama yoɓe naatu ka aljanna eyi oyni hulon Allah on waɗude e moɗon rewɓe ɗuuɗuɓe e duhiɓe ɗuuɗuɓe ay ɓay Allah subhanahu wa ta'ala o tagi ɓe ɗo nene hawa e baba adama o waɗi e maɓɓe sonnaɓe ɗuuɗuɓe e duhiɓe ɗuuɗuɓe ɗen andi nene hawa e hari koye ɓe siwtu ay ko non ɓe siwtirayno gorko e debbo ay bon ko ɓenɗon noon kadi jombinirayno ha tagore nden ɗuuɗi taɗon fi miyagellan ko wontun noon am mo siwtirata o mana joni exemple e wona nde hitande ɗo si o heeɓi o siwti gorko e debbo ɓenɗon ɓe woni ha ɓe janɗi ndiya hitande aroyore o siwti gorko e debbo mana ko fanda ɗon kon kamɓe siwtidaɓe ɓe jombidirta ay ko ciwtowoɗa on jomboyta mo woɗa ciwtida on ciwtowoɗon kadi jomboya mo woɗa siwtida on par ce que on so yaari tagore nden ɗuuɗali mais so jombidirata kono tagore nden ɗuuɗirta ay bon ko noon noon yaari ha tagore nden ɗuuɗi on tawi noon hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala hande kadi noon harmini neɗɗo a wawata jombude bon nena goto ma ay yoyduɗa reedu woturu ay bon oni wa bassa o saaki hakkunde nene Hawwa e baba Adama worɓe ɗuuɗuɓe e sonnaɓe ɗuuɗuɓe ko ɗum woni enen hande nde tagore ɗo société on ay déjà si a ndaari ka islam ka Allah subhanahu wa ta'ala jonni ɓeɗo sonnaɓe doole kon jonniɓe fabbere kon enen wara ɓen Allah subhanahu wa ta'ala jonna en ɗum ay sabu Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓeɗo sonnaɓe siɓe moƴƴi haray aduna on moƴƴi haray aduna on moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala ni si a janni sonnajo goto ay baraji ko heɓata e on ɗon kon a janna e worɓe ɗiɗo si heɓa ɗin ɗon baraji ay ndaare tun no yurmi hande ka fewniɗen ɗo no yurmi hande sabu ne nelaɗo ɓe makono ko ɓe hajjatul wada ɓe makono ɓe inni mi accali ɓaɓan ko lorrata ɗeɗo mofti an ha hewtiti ɓeɗo sonnaɓe ay hande hay falɗa fewde sina Allah walluma a fewata away nelaɗo makono wo aroyay e jamanu tawa hara julɗo e oɗo aduna hino wayi wa be'um woni kon hakkunde bonoji away a julɗo yuuɗo a waɗata ko boni an haaji ma ala a darata ko boni a yata ko boni a waɗata ko boni aroyay e jamanu mujjo jamanu akhiru zamanu tawaranga oɗo julɗo hiɗa wayi e oɗo aduna wa be'um woni kon hakkunde bonoji akhi sina Allah walli kun ɗon de mi sikka ko yultay away bewum hakkunde bonoji bewum goto petti hakkunde ukkere bono si Allah wallala mo dada jule be hande ko don fewndi sina Allah walluma hande hay faalaɗa fewde a fewatta fiyon no passer be no dari devant public no holliri kanyum way hino ɗo aƴanaka ay hunde ay
e pourtalle Allah subhanahu wa ta'ala wara mudum o incité o wi on oyni miɗo andi onon ɓeɗo worɓe o mara feere ɓeɗo sonnaɓe ko ma wowno fi maɓɓe ko ma wowno fiyoɓe ko ɗum waɗi so innimi nonani on jambugol go'o ɗiɗo tato nayo ay no gasa si Allah wonno hokkima feere a jombi nayo a wawato rentugol nde waɗugol ko boni ay tifa ay e yiiɗo marɓe rewɓe ɗiɗo ɓe acca ɓen ɗon ɗon ɓe yahana to janande ka ay na waɗude no hulɓini ha ko ɗum waɗi sinaa makko ɓe onon ɓeɗo sonnaɓe wallite ɓeɗo worɓe ko ɗum woni wallitagol ɓeɗo worɓe suumetere mon ɗen wala tabardal zahiyatil ula woto feññintere mon ɗen wonano majjuɓe arani ɓe feññirani onon tere moɗon ɗen wagarna fi buyutikunna onon ɓeɗo sonnaɓe ñiiɓe ko nder cuuɗi moɗon heeƴe ko nder cuuɗi moɗon sina hara ko alhaali irisan wota on yaltu si on yaltay kadi suumetere mon ɗen si yalton away par ce que ko joguiɗa imanu billahi o par ce que ɓeyni hakkude oɗo gorko e oɗo sonnaje ne wawi hakkude courant e ndiyam si a memi ɗo joni ndiyam ari a memi courant ji ɗin feere ala ɗi masa ɗi nangete mais ko wiiɗa hiɗa gonɗi non ko wiiɗa hiɗa gonɗini si a yaltiri ɗo cakkati sonnajo ari a yaltiɗo tawi woni sonnaɓe huyno ɓoori hollide tere mum ne fo e beddaji ɗi sina Allah subhanahu wa ta'ala walluma bon haɗa ene hulɓuni feere ala heɓay bakkato sabu nelaɗo maaki ndaarugol ko harmi kon si a yalti yitere ma ne ko nde piyeto cakke ko harmi kon ɗum ɗon hiɗa yaafa mais si ɗimmiti tun bakkato windete par ce que ɗa wawi hippude guite maɗe gara ndaari taali hande kadi ay ko ɗum waɗi so nelaɗo maaki ɓenni so joɗike ka hoore lawol ko garan place ji ɓe inni jonete lawol ngol haɗɗi e maggol on ko ɗum woni jontugo lawol ngol haɗɗi e maggol on sa yi ko harmi kon hino ara e ma ko ya woggino ha feƴƴa ara ndaarali iyo waɓe wona men way men haynoto ko harmi kon hino ara men punno ɗon ha hewta men kadi huccita kadi men yilta guite ɗen kadi men daara kadi ha men acca haynade no e pourtale nelaɗo maaki o ko harmi kon si yalti e ma direct nde wodere ɓay yitere mara on mbaalo a yi hande kadi ko ya oggino hara ndar taali hande kadi ay yo ko ɗo non andeten ko nelaɗo ma kon inna nafsa la ammaratun bissui illa man rahima wonki kin ko cuɗanaki bommum jommum ko boni sina mo Allah yurma kono defatama ɗum ko beela e wonkima kin defatama ɗum way haynoɗa ko harmi ko hino arde punnoɗa ɗon ha hewte rombe kadi yiƴƴitoɗa kadi daara ɗon kadi ha acca haynade kadi ko wonkima kin defama ɗum par ce que ɗa wawno yetade wonki kin jamais wawa wonde an kanko mandi wonkima kin sa hari ken ara ukkinoɗa ha feƴƴa ay par ce que en tant que ɗe darde bakkato no windede ay ko ɗum waɗi nelaɗo maki ɓen takko musdamano ɓe inni ɓe accali ɓawo maɓɓe ko ñorata ɗeɗo mofta hewti ɓeɗo sonnaɓe ndaare hande ko fewndiden ɗon sa yalti a senidirta ɓiɗɗo julɗo e ɓiɗɗo kefeero a senidirta par ce que ɓiɓɓe men julɓe ɓen sonnaɓe ko wiɓe wona déjà no hulɓini way no hulɓini piiji koye dandal arama hayɓe seedaki asadu an la ilaha illallah on faami a taway ko ɓe hay ko jule ɓen ko waɗata kon ɓen ɗon ɓe waɗata ɗum way ndaare ɗo événement ji inneteɗi wona événement ji julɓe 24 30 koye tata sika ɗiɗo piiji ndaaro si hewti ko nde ɓurata wanngal annade ɗo sowona yew ko ɓiɓɓe jule ɓen haway no holɗuni wa man tasabbahu qawmin fa huwa minhum hay sa wi'i ko a julɗo ka ɓiɗɗo julɗo kono si tawi woni a participé e golleji heferaɓe ɓen feetoje maɓɓe ɗen noɓe wattorta noon ko noon wattorta événement ji maɓɓe ɗen kala ko ɓe yahata a yahay Allah subhanahu wa ta'ala ne koye maɓɓe jeeyaɗa man tasabbahu qawmin fa huwa minhum la sakka bil mawti kono ɗum ɗo en huɓini nelaɗo maki onon ɓeɗo sonnaɓe wallite ɓeɗo duhiɓe ay par ce que attention ani toon kadi sonnajo ɓeyni si o yalti humo feññi tere makko ɗen e hoore laawol ngol ilande makko o yaltika suudu makko haray malayka no huɗude mo ha ñande o hewtiti ay no hulɓini kuddi malayka wawata yiwde e hoore banu adama kono ɓay tun ka hoore leydi ɗo et puis kadi nelaɗo ƴettanino en Allah subhanahu wa ta'ala ƴettanino en garanti nelaɗo lette cippata ko hande kadi oui
lande caygo ey ɓiya yeddinoɓe Allah subhanahu wa taala ɓay Jibril wari ko haacango to o haace maɓɓe fof maɓɓe ɓe muli ɗon belanni yo malaikajo goto si ari ɗo haaciɗo nde wotere aduna o fof mullitay hara ko haacango wotere ayi Allah subhanahu wa taala no wawi ɗum si Allah subhanahu wa taala immini ɗo malaikajo goto bet o wi yaw waltanalan aduna o ɗum yawire wa uttere ndango ayi ko ɗum waɗi si yaawi ɗo ha Allah subhanahu wa taala so tikki ha o hollinde taggore nde seeɗan ni yiye mu'jizaji hino waɗa yiyon diye hino naata yoola mana naata e saare wara yimɓe inondation bon yiyon avion je hino uno yimɓe maaya yiyon accident ji hino waɗa yimɓe maaya bon catastrophe ji heewɗi hino waɗa a tawa ko si Allah subhanahu wa taala tikki ha o hollindo e seeɗani eyi sabuna nde nelaɗo yawno ka yiite o yino tagore arane lettirano o tori Allah subhanahu wa taala o wi Allah wota lettiri moftande wonan lettirɗa moftaji arani ɗi noon Allah subhanahu wa taala inni gasi mi cippinta lette ay mi cippinta lette o inni kono moftema ɗen wonata hino maya sina accident ji ɓe waɗata moɓodira yimɓe ɓe waɗa accident ɓe maya ɗon ndaare hande ay ba kono ɓeɗo sonnaɓe eɓe rentoɓe wallito ɓeɗo julɓe e wattagol ko harmi yalta ɓe ƴetta conci attaqwa conci kulol Allah wali basu taqwa wayni hule Allah allazi tasaaluna bihi wal arham hule Allah mo andanda hoore mum mo wonno ngel lanodirde fi muɗum ka enɗan si satti ɗo ha satti sa ari da wiya goɗɗo accir sabu Allah modi men jeyjirima sabu Allah mayna okkiran ɗum ɗo sabu Allah accir ɗum ɗo sabu Allah joni on Allah mo wonɗon jeydirde hakkude moɗon hule Allah oɗo ndaare ɓeɗo sonnaɓe en andi Allah subhanahu wa taala o wi ko sonnajo wombo ɓuri labbede a wiyete ko wiyete hurul ayni ala e Allah subhanahu wa taala tagi waɗi kañƴemme kam salillu uluyel maknun ay ala ko taga sonnajo labitaka a hewte hurul ayni kono ndaare ɓeɗo sonnaɓe arɓe ka aduna ɗo ɓe huuli Allah ɓe waɗi ko wiyete dewal jaɓangal kon Allah subhanahu wa taala ka yawmal qiyamati o labbintiniyaɓe ɓurna ɓe hurul ayni ɓe taggi kaali janna ɓe hurul ayni ɓe lando Allah subhanahu wa taala ɓe wiya joomi amen minen men sikkuna a tagali ay hunde ko labba ha hewti men minen hurul ayni hande noon ɓeɗo sonnaɓe ɓeɗo a addiɓe ɗo a naddiɓe kaali janna ɗo a labbiniɓe ɓuri men ko ɗum waɗi ɗum Allah subhanahu wa taala ko ɓe yawno ko aduna ɓe ɗoftilan kon ko ndin joddimi yoɓi ɓe ɗo ay ko ɗum waɗi ala ko ɓuri intérêt ka hoore leydi ɗo wa tagede adde ka aduna ɗo maya naade kadi alijanna ay hay duyiɓe hoore muɗum no waɗi ɓe andanda hoore maɗa yawma qiyama ɓe hara ko banu adama duyiɓe ɓe Allah subhanahu wa taala ɓantoyta martaba e hoore muɗum ɓurna hay malaika ɓen tigiri ngalla ɓe no fiyon num ɓeɗo ɓe yahino ko aduna Allah subhanahu wa taala ɓe yahino ko aduna ɓe hulilan toon ɓe andalan mi kambi min ni lam mari yiite kala yeduɗo lam mi naada e mo yiite wayi min ni no ɓe ɗum ɗo hino harmi wota julɗo ɓatto ɗum ɗo eyi bee no harmi debbo jarano no harmi fenade hino harmi wujjugol hino harmi wargol wonki hoore teware hino harmi fenade hino harmi ɓe rentinoki e harmuji ɗum fof ɓe wakkilike dewe Allah ɗen et puis le ɓe yi Allah min Allah wollu ɗum ɗon o mille Allah mi wolino min ni no kala golluɗo ko moƴƴi mi ko alijanna mi yeɓata fama jaja'u sayya illa sayya fama jaja'u hasana illa alhasana hande mi yeɓaɓe min ɓurna onon ɓe malakaɓe mi taguno mi ɓanni kawlade par ce que onon giɗon andila no gasa ko ɗum hayta yeddollam ɓeɗo noon ɓe yalla ga hande ɓe gonɗila ko wirni ɓay tum ɓe hooli kalan min hande mi yeɓaɓe ha ɓe yelto ay ko ɗum waɗi ala ko ɓuri intérêt wa mayugol ha gayna naade e alijanna ay kono ko ɗum waɗi no hulɓini ha ko ɗum waɗi ɓenni sonnajo biwɗo hoore mum kañum fan ay
no yalti no holliti kañum no holli ko ala frontiére ay arɗo wo naatay ala frontiére aƴanaki ay hunde ɓeyni on ɗon e sonnade yuuɗo kañum hino mari frontiére wona jungo kala fawoto hoore muɗum sina daganino ɗum ɓe wi hakkuneɓe ko honno way no wayi hakkude coñtol pakoti e coñci original ɗin wayi joni yahe ka bitikaji wonɓe yeyde coñci ɓen pakotoji ɗin fof tawi ka bedda woɓɓe ka leydi sa ɓe liɓata ɗi pakoti o fof arɗo wo jirki ka ɗon suɓa donc ka fele ko yoare liɓe ka leydi kadi na hay ɗumagoy ayay place on hono waɗa ɗo ha gayna coñci original ɗin fof no naada e nder witir ferma ha moƴƴi pakote on nadda liɓa ka yaasi sa ari kadi ko ya jirkoto ɗon jirkita ha heɓa ko faraɗa kon ay mais original o ndeɗa natoya ton wo yewta ɗon goɗɗo wo a wolay ko laaɓi pos way andi par ce que no ɓurdi valeur awa hakkude debbo jaɓuɗo jeeyede emo jaɓa jeeyede ko non way par ce que waɗa waɗi hoore mum pakkati kanko holli bon o ala frontiére arɗo wo natay o wa'ay noon ɗum jokkama ko adna ɗo ha gayna o yaha o lakara kadi woto oya kadi ko ɓuuri ɗum ɗo eyi ni cogol fende ka ni se nafata wona ausubillahi eyi ɓeni huule allah on mo wonɗon e laminirde e moɗon ko waɗi inna allaha no allah kana o laatiki alaykum e moɗon raqiban allah subhanahu wa taala ino reeni on go yimo ɓatti on eyi raqiban mana himo ɓatti on ɓuringol korolngol mon dande ɗo allah subhanahu wa taala ino ɓaɗi neɗɗo on ɓuringol korolngol makko dande ɗo ayi ko bewɗa wo ko bewɗa ma ko huluɗa allah wo ko hulɗa allah si allah subhanahu wa taala falama nangude wonki hummakon ɗum ko ɗum ɗon eyi allah subhanahu wa taala ene goto kala moɗon mi nangguere ɗum jubboru muɗum ɗum eyi inna rabbaka la bil mirsad ala neɗɗon ka wawi rewde ha wala o allah subhanahu wa taala kono ko kulalalal ngol tum wata woni ko nafata wa atul yatama allah subhanahu wa taala wari woni ɓeɗo alyatimaɓe jonniteɓe amwalahum jawle maɓɓe ɗen neɗɗo so tawi woni o waliki o maayi mo acci ɓiɓɓe himo acci jawdi onon ɓeɗo hekkiɓe ndiɗo jawdi ronoɓe jawle makko rona sonnaɓe makko rona piiji makko o wi ɓeɗo alyatimaɓe woni jonneteɓe jawle maɓɓe ɗen mana kono woni alyatima goɗɗo maya o acca paykoy ko yandali ko non jawdi waɗete joni himo acci jawdi kono onon ɓeɗo musidɓe makko ko jon garde ndiɗo jawdi harandi bonali ndi yeebaki ha ɓeɗo ɓiɓɓe janda sabu ko kamɓe jeeyi ɓay ko bammaɓe jeeyi si ɓe jalɗi ɓe andi ko honno jawdi waɗete joni ton ɓe jawdi maɓɓe ndin nayon ƴettu jawdi ndin kadi joni ton ɓe hara ɓe andali ko honno jawdi waɗete ɓe bonna par ce que pay ko ganda ko honno jawdi waɗete sa jonnima o bonnay ayi joneteɓe jalema ɗen wala tatabaddalu lhabisa bistayibi wota on jillidir ko soɓi koye ko laaɓi kon ay wala taakulu wota on ñaamo amwala hon jawle maɓɓe ɗe wota on ñaamo jawdi alyatima de waɗetake ay ila amwalikum fadde jawle moɗon ɗen ay siɗɗo mon feƴƴina joni hino acci jawdi onon kadi hiɗon mari jawdi e ma ɗum yaw moɓon jawdi makko ni fof watti don e jawle moɗon ɗen uggineɗon jokkon programme uji moɗon ñamon ɗo o anda kadi noon ron conseillidirde hande kadi la ko yon ƴetti jawdi hay si tawi woni ɗo mari ko yon ƴetti jawdi makko ni waɗon total andon ko ɗum ɗo ay si tawi woni mo acci ɓiɓɓe golliron jawdi ndin ando sakki hitande walla sakki lewru ma sakki 6 mois jawdi ndin ko ɗum ɗo ndi woni e naadude intérêt on fof watton e jawdi ndin ɗon ha si ɓe jaldi jonni ton ɓe ko ɗum ɗon woni ko haali kon ila amwalikum wata tan ƴetti jawle mon ɗe jalema eɗen fof hawti to ñaamo innahu ande den wargol ɗum kana laatike huban kabiran ko bakkatu mawɗo de ñaamugol jawdi alyatima ko bakkatu mawɗo fijirtake wa in kiftum wiɗo so tawni on huli allah tugisitu nde on ñunɗata filyatama mana ɓe jeeyirɗum ñaame moɗon ey hara o ni ɗum fanki hu mata balakum minan nisai
haray jombe mana laaɓanɓe on immorde e sonnaɓe ɓen ko ɗum fandaɗo ko fandiɗo mana ko korɗo aden ko ɗum wiyete korɗo ko fewde ko korɗo woduno fewde ko macciro woduno ko tata hara mo andi ɗum no woduno ɓawɗo seeɗa hay ko wiyete jawdi ala oui jawdi ala ayano ɗo goɗɗo himo mari ɗo ɓiɓɓe 10 hara o mara ko ñammina ɓe patron go hino to hindu mari jawdi hay somi wongen ɓawɗo ɗum hino woduno e ngari ɓe ɓiɓɓe makko 10 ɗon o ƴetta ɗon goto o yaha o jonna patron o wayno he mi yeeyima o ɓiɗɗo an ɗo mi yeeyima mo jonna jawdi min e ɓeyɗa jeena komi wurmiri e ɓeyɗa jeenayo ay o ƴetta jawdi o jonna babajo on walla nenejo on o yeyama ɓiɗɗo makko on ɗum hino woduno fewde macciyalere joni non won ɗon siko sonnajo an soruɗo mo seɗa fa ala jomba e mara goɗɗo landakima ɓe basiran ay sa wi yo ñallu darade ko yo ñallu darade kala ko wiɗama ɗumane ko korɗo ma away hiɗa wawi mo jombude hara goɗɗo landakima kono noon si a jombima waɗi e ɓengu ma kadi Allah subhanahu wa ta'ala ni ko ya mana hiɗa mari tan noon kadi dimo o wi ko ya nunɗu mana a jombi korɗo a jombi kadi rimɗo mais ɓe fof maɓɓene kadi ɓoni ɓengulima ay Allah subhanahu wa ta'ala ni nunɗi hakkude rewɓe mon ɓen fi waɗa ko korɗo a nunda o ni fanki mata bala ko mana si on huli non nde o nundata haray fanki mata bala ko minen ne saay ay haray jombe laaɓanɓe on ɓen ay masna oyni jombon ɗiɗo ay ko ɗum waɗi so jooma ganden ɓe wi julɗo ko fofuɗa wo ko fofuɗa yo Allah subhanahu mana yo on tigi kata ko fofi o heɓa rewɓe ɗiɗo way jombo goto on kadi Allah yo ndaare ko ɗum waɗi no hulɓini ha sa nani mi ɗo jirɓe goyno woni ɗo mi anda ɓene hono ko polygamy mi anda ko honno mana yiɗi wotuluwa andanɗa hoore maɗa mana gorko kala ko debbo goto duwa haale jombude ko sariya homon ɗum ko sariya heferaɓe ko heferaɓe sanci ɗum polygamy way ɗum ko sariya heferaɓe noon par ce que conséquence mum on noon aroyen ayi déjà Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗiɗo woni ko adori o wiyali fankihu wahida jombe goto fankihu ay masna oyni jombe ɗiɗo kono ɗum ɗo wolli gorko ko fandi kode mo duwabude rewɓe ɗiɗo wa sulasa e tato wa ruba e nayo ay joni sen wiɗo polygamy mana gorko kala ko debbo goto duwa jombude feere ala jina sakkitoto e sara nde par ce que fi hon rewɓe ɓen hene ɓuuri worɓe ɓen ɗuɗude ka aduna on fewndiɗo rewɓe ɓen ne ɓuuri worɓe ɓen ɗuɗude eyi si wiyama noon gorko kala ko mari droit ko sonnajo goto mari droit jombugol conséquence an kon ɗum feere ala jina sakkitoto e hoore leydi ndi ka jina sakkito e hoore leydi ndi wonko bakkato tikkere Allah woni e cippade way par ce que ɓe heɓali modira si yeyi haɓe fof ni kono ko golla si ɓe sokoli gorko jange tan hakko ma ɓe heɓa gorko ay ala fen ala hay nokku joni noon hande ay julɓe aye hande julɓe wiɓe la ilaha illallah muhammadou rasulullah nana hino insista ɗum hino wowla ɗum ɓeyatama kamɓe no jomboga rewɓe ɗiɗo ni gorko kala mana gorko ko debbo goto duwa jombude julɓe kañum hino wakkili wottugol on sariya ɗon no hulɓini ay no hulɓini andi ko ɗum waɗi ko ɗum wiyete iman ay julɗo hiɗa wawi janngude ɗo qur'ana hay kala sariya ko langoɗa diina kan ande si juulugol hewti juula si horugol hewti hoora mais si on tigi mara imanu billahi ɗum nafata on tigi hay fus way par ce que woni wonugol imanu billahi ko respectugol règle ji ko sariya o wi ko qur'ana o wi ko par ce que siɗa janngude qur'ana tawi a respecta sariya qur'ana on ɗum nafatama hay hunde way siɗa jombi e wonde ɓengu ma kono a respecta sariya dewgal ngal sariya dewgal ngal respecta ɗum ala sens ay kono ay ɗum waɗi sa yi ɗo julɗo no wiyetama kañum hino wota polygamy wiyetama kañum gorko ni ko debbo goto jombata yaron ka l'islam
l'islam ko wi ko ɗiɗo fuɗɗori ay masina wa sulasa wa ruba wala ni wala ni conséquence so wi do enen gorko goto ko debbo goto petti jambata feere ala bandira e men ben tabe woni zina parce que rewbe ben hande no buri wore ben durude ni kasi tawni gorko goto ko maximum ko fandi do jombe rewbe didi no ko sa Allah wallahi zina on duito ay o ni jombe ɗiɗo tato ay jombon nayo fayni khiftu si on huli no Allah ta'dilu nde on nundata fa wahida ara wade goto kono jema ganni mi wi on be inni kala oblige on jombugol debbo goto petti ko neddo mo nunda jon non nelado maki neddo mo jogaki non dalo jeya kay amen way ena boto don parce que bay a décider nga nundata a fewata da décider nga fewata ko dum wadi wakkilida jombugol goto nelado maki neddo mo fewa mo nundata on o jeya kay amen falaysa minna khassun neddo jam fotodo jeya kay amen aw ma malakata aymanukum ma sido mari kordo jombon kordo ay zalika dum do adna buri Allah ta'ala ndo ngonyota ko awi parce que be rewbe kadi daroto be do impose yetma min be debbo dimmo mukko hino jarani be di jeena sa para modi mabbe jombari dimmo me akhi hida salo do joni modi ma jomba dimmo no kasa sa mota ke nder yontere ndem modi ma hebayre ko fandi ko hebayre rewbe sappo be o yidi ka yaasi sewre kama wobbe go haraka yaasi ton ko woni be wadade ko wala wadande madum mi anda ta woni sonna be no faami dum way parce que ya andu tum modi ma si tawni ko debbo goto o jogi fere wo ala wota o yaltu ka yaasi hay taw dabbe ko yaasi amara on sadaka ko inno dano ko modi ma ko feewi wogo ko feewi sina Allah wallimo o wa ta ngurda makko don fo yonendirgol debbo goto way dum sellane ken dum sendirane wa fatiha ngo debbo wonno innude be modi ma jombata debbo didabo wakkata don o yaana be ka yaasi way laga sa don do ayna tawata wolude ay ala sakka kono akude o jomba ani on don barkondiron zikki ko don buri battade ma ay o yalta ga yaso wadani ato rewbe go ko wadanta ma mo wacce ka sodo min se da fala junira so tuse woni ha gonga be on hebidi bikko tato naje woni be ngure hewi ndare tundo pa jenjel wonande wonde ko yaagi don dara wonde dande mayde wonde yobande do joyi biye avion ya ci ko yo Dubai uddete le magasinji sodana be otoje ngala yude dum mawdoje wonde dande mayde yobane do joyi ko birada nga tali lubude hunduko mudu yobane do biye avion ci ko yo Dubai e dande sak luwana be appartement ji be sodana be galleji sodana be otoje ay no hawni ay fankihu ma tabalakum min nisa masina wa sulasa wa ruba fa in khiftum wala ta'wilu fa wahida fa yum jage fewgo no min fewata jombe goto hawai ay bay to musi goto ko dusi woni afende kada go ngodo sonnajo hande kada wi modi mako hande kadi ay net modi ma jombata di dabo ya hande kadi ana wi a fewde ko go ngari wonno fewde ko kasata inna be nguma modi ma jombata di dabo ngari won ko jogida on sa ko kunno ko boniti hande kadi fes moyen hina wodi ya ande modi ma ko dum do woni hirude ko dum nyalata honno ko do jojetta ko ina bay hotel jebana be biya wenji lanni fusu ko wawda ala hay fus parce que ko ansari no modi ma jombadi dabo way ala ko wawda ay wa tun nisa jonnite sonna ben sadagata hinna tangeji mabbe di nihila harano ne wori kati ay si a jombay sonnajo a tengema ko wete tenge kon piji jene sappo si wadama tenge wadaka dengal sellata harakadi kono ne wori ay si da mari capacité wada tenge ko yoni ay patroro du andanda hoore maada hida mari galleji a sanzira auto jono na sanzirta simisma onno iye do tenge hiwroda do tenge 50000 dandila ko dum woni fi dewgal ngal tegi hay si wadama milliard hino dagi
way a patron moyen ma hino wodi ko sonnama ko ɓengu ma hino wele waɗa motenge ko fandi waɗa matenge 300 000 sa waɗanta motenge 500 000 awa 1 million waɗa motenge ya 300 000 patron no mari jawdi hay somi won gay ɓeyna ma ɗo abon kono tenge on kono ɓe moɗo ɗo gayna tenge men waɗi 50 000 donc anga respectugol sonnajo on anga respectugol hay famille sonnajo on no ɗa andi ko nene on e baba on ko feri ha yiwɗamo yiwɗaɗa falamo way ko ɗum waɗi tenge paaka faami si tawi woni kadi moyen ala feere ala ɓenni hay eeso tigare hino yona tenge hay si sonnajo wonaɗo jombede ngo jaaɓi yella ala mais ɓay moyen ene woodi ayi fal yunfigu du saati min saatihi marɗo moyen capacité yo dépense yo mbere moyen makko on wo yawde ko cangol ɗaɓɓoye liƴƴi e mo yahaali ton o tan fotuma feyel ɗo ay ɗa mari capacité aki waɗan ɓengu ma tenge ko yoni goɗɗum ay jonnama kadi harayɗa welti kadi hara wona innaɓe ɗo jon tenge ɓenne min waɗi nagge henge nokkel kaari yenge yeytaki aduna la et puis ɗum kadi ko interdit tege si o hunama o addaka o présenta yeeso duwoɓe dewgal ngal soɓe duyi koɗon dewgal kamɓe andi ko nun duyi tege ko yo adde présenté yeeso duwete duwoɓe dewgal ngal ɓe duwo tege on kadi ƴette ɗon kadi jonne jiwo on ko kanko sonnajo on jeytege on nene makko jeeya ɗum bam makko jeeya ɗum modi makko jeeya ɗum si o ƴetti ton noon tammaro wi o hokki bam makko hino daganimo so inni hokki nene makko hino daganimo so wi o hokki kaw makko bappa koto makko hino daganimo ka tange makko so inni hokki modi makko kadi hino daganimo kono ko kanko sonnajo on woni ko jeeyi nene makko imposeta koye ɗum bam makko imposeta koye ɗum ay joneteɓe tengeji ma ina nihila hara hino newaniɓe ay fa in tibra lakum siɓe laaɓani on noon an sayi ga minne hunde nafsan hara na e hoore forcé fa kuluhu haray ñaame haniyan ɗum haray hino newani on mana hino yettini mariyan hino newi mana kanko sonnajo on si o jonnama tenge makko on ha o gayni o suuti to goɗɗum woni baba mi hokki on ɗum ɗo ba makko no joɓude ñama ala probléme koto makko no joɓude ñama probléme yaye makko bappa makko kala mo o yiɗani ay hay modi makko waɗɗo tenge on so ƴetti ɗon goɗɗum ɗum hokkima hino laaɓani o wawi ñamude probléme fof si ala e ɗum hara noon kadi wona o forçaɗo de ko kanko itte plaisir makko waɗi ay musidɓe julɓe leera men en yoni hewti ka wayno dirten DG ɗo waya accitanden numéro téléphone on i tawi no woodi faalaɓe landar ko witti e darsu meɗen ɗo kon inchallah so tawini koko annduɗen fi muɗum ɓangunen sen ganda fi muɗum e ɓe accana en ɗon ha ɓaɗoɗen karama koye men ɓurɓe tewde Allah jiɗen inchallah e feŋŋena en ɗum wawi wadde 78 116 82 38 naton ka Jama TV sene waɗi ko fala ɗo landade landa ɗon heddani ki en ɗo 5 minutes wawi en waɗidirde inchallahu rabbi 78 116 82 38 ayi oni ayi mana wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ɓuri hewde hande ko ɓuri hewde hande kon Allah subhanahu wa ta'ala inni ɓiɓɓe mon ɗaytuɓe ɓen ɓe anda ko honnon jawdi waɗete woto o ƴettu jawle mon ɗen jonnonɓe ɗen ɓe yangi ɗon fi muɗum nokkugo hay kure wopuma baalije wopuma ha heɓirɗan nden jawdi e hoore karan sabu ɓe inni wo sa yi go on heɓi jawdi si alande ko honto rewi ha o heɓi ndin he ahi a taway ɓe rewi ko ɗuuɗi o wi noon wota yango a heɓa jawdi ƴetta ndin jawdi ƴonna ɓiɓɓe ma ko ɓe bewira ɓe yejjira ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ay ndaare ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala inni nde nelaɗo yawno ƴeewoy ka aljanna o ƴeewoy yiite nden o inni ko ɓuri hewde yimɓe aljanna ɓen ko miskina ɓen eyi miskina ɓen away par ce que aniraɓe goyo daraɓe mo mara ɓeno ɓe ɓernde miskino hino ɓawli ɓuri kaase won kafe away hino woodi eyi woodi ɗo ɓe andan hoorema miskinaɓe ɓe mara bihi basiran hara hay
siɓe hirtiki ɓe jiɓi koɓe soƴƴora siɓe soƴƴi koɓe jiɓi koɓe hirtora haaji maɓɓe o ko lorrugol ɗimmo maɓɓe haaji maɓɓe o ko de golle maɓɓe ko ɓiɗɗo kawtala on ɓurata ɓiɗɗo an on hara ko miskinaɓe no hawni ha kono do nelaɗo maaki ko ɓuri hewde yimɓe aljana ɓen ko miskinaɓe ɓen kono no waɗi innal insana la yatiha an ra'ahu stahna banu adama seeɓi jawdi bewgol no yombanimo koy ha wayi murtugol mum hino yombanimo ha si jawdi heɓike sina Allah walli on tigi a tawani waɗi koye miije ɗon hara wona juula janga ma horugol sumaye laɓɓina ayi neɗɗo so heɓi jawdi o beway ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni dade ton ɓiɓɓe patron ji ɓe ayi ƴetta ɗo jawle bamum munca waɗa ko faala gordo gardanno ayi haaje mum ala e dewal Allah juulata jangata hara noon ko ɓiɓɓe julɓe ko ɗum Allah subhanahu inni o taw ƴettu jawle mon ɗen ɗi Allah waɗani on jonnon ɓiɓɓe mon ɓen koɓe bonna ɓe fuusa inna la yuhibbul mufsidin Allah yiɗa yimɓe bonnoɓe jawle ɓen ay inna la yuhibbu kullu mukhtarin fakirin Allah yiɗa neɗɗo bewɗo neɗɗo bungowo Allah yiɗa oɗo jawdi wonan ko yeddiri Allah e andu kadi noon waɗno Allah subhanahu wa ta'ala wirno oɗa hamana noon ahsin kama ahsana Allahu ilayka ay anda sukkude ndi jawdi ma ko doole ma okkuma ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala okkuma ko Allah foduma ay wonuma an kadi o miskino hunda miskino on ko ndaɗaɗa ma siko hirte ko jiɓi ko soƴƴira siko soƴƴi ko jiɓi ko hirtara Allah subhanahu wa ta'ala wona ƴedde pilosi ma an du patron mandu jawle ko bonne mo wonuma wadde pilosi o miskino goy way ay ko ɗum waɗi so inni moƴƴin Allah moƴƴike ma ndi jawdi ko rewiri Allah wona ko bewire ay ko waɗa so inni ɓeɓe no bewira jawle muɗum ɗen ɓeɓe no ƴetta jawle mum bewira ɗe yeddira ɗe Allah subhanahu wa ta'ala o wi yawmal qiyamati ko ɗen jawle ƴettoyte watte feeruji yiite ko ɗum ɓe lettiroyte ñande janggo mana jawdi ndi ko no wadirde kawar leɗɗo min bewira Allah yeddira Allah subhanahu wa ta'ala jokkira weeli foti yawmal qiyamati ndin jawdi ko feeruji yiite wattoyte o feeru courant ko andirde ko barancete ka courant ko ɗe feeruji pasire conci ndin jawdi ko ɗum wattoyte yawmal qiyama ɗe malaika ɓen ko ɗen feeriji ɓe ƴettata ɓe pasira ɓandu won tigi ndu ayi ko ɗum ɗo woni letten tigi ɗen ñande janggo ɓeyna ko ndi jawdi ɗo wona ɗa bewirde ko aduna bungira ɓa sikkuna ɓay anga sikkuna mayata a arta lakara ɗo ayi ɓa anga sikkuna aduna lannata hande ko ɗum ɗo woni joddimandi ayi kono jawdi wona ko bewire jawdi bonnugol jawdi ni jowa yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala eyi ndaare hay defugol ñaama Allah subhanahu wa ta'ala inni ko ya liɓu dépense ko andanda hoore maɗa si ko yo ñaame lanna ay si a yeeɗo joni ko ono exemple ɗo joni ɗandi ko galle ma ko bonni boni ko bonni boni o ko valeur de 20 000 francs ɓeyguren ne fof ñaama ha harara fof si bonade mais acca ɗon dépense 50 000 30 millions fof si yetimi ɗum no fof ko hebboyte ɗum ka mbaleti hara no woddi go miskino ko andanda hoore maɗa ko hara woɓɓe go kawtala e ma sa ɓe jooɗoduɗa ay hara si ɓe hettike ɓe hirtata ay bonniran ɗum noon so Allah subhanahu wa ta'ala ko jiyaɗum yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala bonnugol jawdi ko jiyaɗum e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala jawdi wona ko bonne ay ya andu to an siɗa mari ko ñama ha bonna woɓɓe goo no wodi ɓe hirtike ɓe jiɓi koɓe soƴƴira kono kon ko bonnata ɗon ƴettu jonnaɓen ɗon ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yamiri ay wotan bonnuɗe on ƴettiɗen jawle moɗon ɗe Allah subhanahu wa ta'ala waɗirani on ɗe Allah subhanahu wa ta'ala arsiki on jonno mbi emo men koɓe bewira o wi on woni warsugu on dépensede jonneɓe yeru dépense koɓe ñamata ko hiɗa andi ɓiɓɓe ma on ko ɗa andi ko jeri o ñamata ñallal hiɗa andi kon ne ɓiɓɓe ma on ñamata lewru ɗe balle hilan heɗo ɗo information ay hilan heɗo ɗo information neɗɗo goto ino Amérique ɗo marɗo jawdi omo ɓeynata o yaafoto en jonni tun exemple jonni on andi c'est très important no hulɓini ha wallahi ɓe heferaɓe hiɓe applique piiji goo ɗi andanɗa hoore maɗa ko l'islamu yamiriɗi hiɓe applique ɗi enen ɓe julɓe hiɗen sadori bihi basira hiɗen salidi applique de no hulɓinani en ha
ha wayi ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa taala inni innal munafiqina fi darki l asfali min annar ɓeɗo naafiqiɓe kon woni naafiqi ko julɗo wiiɗo ko julɗo ha gayni sali applique de saria ko julɗo wi kon oɗo kaka ko so yiite ley sumoyta naafiqi ɓe sumoya ha hefera ɓe suma dow Allah subhanahu wa taala ni sino tan wona yaltugo ko yiite ko kefere o naafiqi jon ka yiite ley sumoyta wallahi lebbi no feƴƴi ɗo on tigi waɗi gestu ndaari piiji buyɗo goɗɗum ko Afrique takko men ɗo goɗɗum andaɗare makko leydi jeɗe wonde États-Unis de Amérique ɓeɗo heferaɓe heɓe applique piiji goo ɗe andaɗare makko ko ɗum tigiri enen jule ɓe jamira ɗe yen applique mais ɗen sali ɗe wi yen waɗata mais kamɓe heferaɓe heɓe applique ɗi ayi mi ndaari histoire o neɗɗo goto on ɗo Amérique ɗo ɓeynta 50 cent kanko e ɓiɗɗo makko on ɓiɓɓe makko on nayimo tribunal ko neɓali ko o inni bam makko sakki lewru jonnemo $10,000 ay mi anda bam makko siko inni so tawi woni sakki lewru ko siko $500 jonnatamo walla ko 300 ɓiɗɗo makko o wi mukk o wi sakki lewru bam makko jonnemo $10,000 o ƴetti bam makko wonɓe ka tribunal ay bam makko inni non bam makko inni mi salaki la mari capacité jonnemo $10,000 mais fewde nde leere ɗo ni o mérita jonnede $10,000 koko bonna ha way 50 cent o mo anduɗon américain jo kanko ɓiɗo makko o waddi ɗum ko neɓali ko ay o wi o jonnemo $300 ay $400 mais o jonnatamo $10,000 ɓiɗɗo makko winni mukko ma o jonnamo ay par ce que oyno ɓiɗɗo makko fewndo ko janggugol woni ko ɗum o fewndani hay golle o fuɗɗaki taw fewndo ngar ɗo ko jande makko nde yo kippu ɗum ɗo mais o wata jonnedemo $10,000 hay o ɗale ko heferajo na on aya Allah subhanahu wa taala mo woli ɗo wala tutu mana ko taw jonnu ɓiɓɓe mum ɓen ɓe anda ko jawdi waɗete ɓe taw jonnuɓe jawdi koɓe bonna ndaron ɗo hande ɓiɓɓe julɓe wiɓe ba maɓɓe hino mari ɓiɓɓe julɓe yaron ko woni bonnude jawle fuusa haway Allah subhanahu wa taala woni jawdi wona ko bonne oɗo ko kefere ko no ɓay monde pellet ko ɓiɗɗo makko en imposori ɗi on $10,000 ɗum koko bonna o wi ñetti o waɗata ɗum mais ko tribunal ngal wonono hakkude maɓɓe mais enen jule ɓen konto wonde nga fakkutuɗen ndaare tun hande ɓeɗo heferaɓe ɓeɗo wiɓe ko heferaɓe ɓe seedaki ashhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam hiɓe applique pijji ko ɗenen jile ɓe jamirande e mbaɗi e sani e mbaɗali ɗi akhi no hawni no hulɓi ha ko ɗum Allah subhanahu wa taala inni innal munafiqina fi darkil asfali min annari ɓeɗo heferaɓe ka koose yiite julɓe nafiqe ka koose yiite leyɓe sumoyta ɓeɗo heferaɓe suma sengote maɓɓe sino tan ina yaltugol ka yiite ton ko kefere o nafiqi ka yaltoyta ton wona usubillahi ɓeɗo julɓe no hawni hande sa taske fiyakkuji ɓeɗo julɓe tawi no hawni hay no hawni ayi wota jonnuɓe emon ɓe jawle maɓɓe ɗon koɓe bonna jawdi wona ko bonne dépensé ɓe yeru koɓe jonneɓe yeru koɓe hatto jini kon yeru ko landi kon ayi waksu voltinon ɓe wa ɓuulu lahu qawlan ma'rufa wolano ɓe konngol moƴƴol si ɓiɗɗo ma on falamo jonde jawdi ko bewa yeɗɗamo noddama a baba o jawdi ko an jeeyi ɗum heewi hande sin walike mi maayi ndi jawdi ko an heddanto wota bonnu ɗum sa bonnu ɗum sin walike ɗo joni maayi noon a bonni ndi jawdi fof ko on no waɗoyta jawdi wona ko bonne ƴataɗa ɓiɗɗo makko o yorda e makko ay o faame kono woɓɓe goo kamɓe tigiri ƴettata jawdi ndon ƴewta ɓi ema eɓen jawdi koyo bonne koyo bewe eyi hay yiwiɗa no ɓe pilasiri ɓi ema eɓen noon a tawi ɗum ɗo ko bewingol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ko bewingol ɓe ay responsabilité ɓu an fesa ko ɗum wa haali kun nara dande hoore mon danɗon ɓe guure mon nde yiite eyi wabbutulul yatama jarde al yatima ɓen hatta isa balakanni ka hahiɗe fewde ke jombugol ayi mana hande kadi noon jonnon ɓe ko wiyete jawdi kon o yaltiɗo ka al yatima ɓen ande wino to al yatima ɓen ko yon jogo jawle maɓɓe ɗen ha siɓe mawni taw jonotoɓe jawle maɓɓe ɗen hara ko ɓeɗayɓe ɓe bonna ko yon joguita jawdi yalati maɓɓe ha ɓe janda ɓe fewno jombugol siɓe jombi si ba maɓɓe no hakkilo jawdi jonnon ɓe jawdi si woni ha on to ɗum jombi hande kadi heeɓi sonnaji sandi so jonnama jawdi na koko bonna o miijoto koko dépensera siɓe jombi joni toon ɓe jawle maɓɓe ɗen eyi fa in anastum minhum rusuda si on hooliki hande kadi ɓe feewi ɓe andi ko nin jawdi waɗete ayi
jonitembe fadi fawu ilayi ngara joniteɓe amwalahum jawle maɓɓe ɗen wala taakuluha israfa wataw ñaamo jawdi yatima fantingol joni exemple ademma kotomma nene gotema ko waytata wona noon walike maayi mo acci pay koy ala ko kipa jawdi ni so wona an noon hay fusi amala kotoma marno jawdi anga mara hay fusi ay joni sa kippude ndin jawdi ɗon angadi ko ɗon wonda ettude yor dépense um makum ƴettu dépense yeru ko haton jinda ko wota haray wota naya ƴettu jawdi min bonna funsa par ce que ne wodi waɗaɓe ɗum kadi ɓe koto mum waloto ɗo maaya ma ko waytata wona noon mo acci pay koy hande kadi e moɓo jawdi min fof jokkirgol ndi waɗa weeli foti jomba rewɓe waɗa ko faala ɓikkoy koyne ɗon koye no yala ko yanda ko jawdi waɗete ɗoyni ɓiɓɓe jandu hara jawdi ndi fi mayri lanni ay wotan waɗa ɗum ƴettu yeru ko hatton jini e makon ay onni ay an yakbaru ɗo ɓe mawnude hara jawdi ndi lanni wa man kana khaniyan kala na on tawɗo harayno mawri falyastafi fara yo nefino amma siɓɓe ma on si walike ma yi wacci jawdi an kadi hiɗa mari jawdi ɗa mari ko heɓa dépense Allah subhanahu wa ta'ala inni moyto jawdi yaletima ndin fes hayso kan woni kippude fi mayri yonde mawno ha nondi ɗuɗira ha ɓe mawna o wiya tarta fes ko ɗum nomudu moƴƴude ɓay hiɗa mari ko heɓa dépense kipa ɗum ɗon ayi wa man kana faqiran kala tawɗo ko miskino falyakul bil ma'ruf yo ñamir no moƴƴiri ayi fa iza dafa'tum ilayhim alyatima ɓe tawnen joneteɓe jawle maɓɓe ɗen fashidu alayhim seedino e dow maɓɓe ayyatima ɓe so woni ha ɓe janɗi hiɗon jonotiɓe jawdi ko bam maɓɓe accino kon ko yo daɓɓu seede joni tan ɓe hoore no laaɓiri ayi wa kafa billahi hasiba Allah subhanahu wa ta'ala noon yoni seede Allah subhanahu wa ta'ala hino yoni seede tawni ko bam maɓɓe accino kon fof a jonitiɓe o a janfike kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo no yoni seede nam musidɓe julɓe ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV woni ko addani on ɗo hande kala ko hawriga e sawaba ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala kala ko hawriga e faljere ko immorde e shaytane inchallahu rabbi haray en tori Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala hure ko nafatan danda en ko lorata ya Allah subhanahu wa ta'ala dande Allah e wawata yo Allah subhanahu wa ta'ala dande en kata e kasara yo Allah subhanahu wa ta'ala dande en sabu gaño yo Allah subhanahu wa ta'ala dande en bone iblisa kala mo Allah subhanahu wa ta'ala libi ko sappere mudum yo Allah ittu kala sokaade mara yo Allah yaltu won tigi accino ko sabu nabugol mo kaso nane be fo yo Allah subhanahu wa ta'ala dikkinde fati be fo ben tarki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala yafa be yarle be sabu nelade mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene luttu wurde ka warlede de ben fo en tarki Allah en fatti ke nelade mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Allah subhanahu wa ta'ala en ettita en yo ta'ala mo yidi en mo yarli en mo yaafi en so ettita en tarki Allah fatti ke Allah ko ren barke mawɓe men ko ren barke ranko meɗen yo Allah nawra en entreprise nen o yeeso Allah nawra entreprise ji musi eɓen fof yeeso tarki Allah fatiki Allah rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana atina min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين